Дами и господа, този поздрав е специално направен за братята, за Тити, Копче, Ибо, Сулимане, Гунай, Киро и Асан, най-добрите в Кръм братята. Залески праленге е от диджей Копче. За братята от Крън, Сулиман, Асан, Ибо, Копче. Поното и Титито днеска е рожденик. Титито да е жив и здрав. все таки в корав. Айде За братята мащините. леле, Айде брат ми Копче, а кая гили кереса се праленге. Сулиман И Борушка Пуно Серкал Јаша најмошните, днеска ще има јаката пијаене. Сулиман Ибо, Ружди си. Сјанката пада, градај наш стрек. Братјата Копче, Ибо, Сулиман, Асан, Ружди идват сега е техен ред. Од Изгрев до Залес, од север до Крън. Братјата диджей Копче, ајде братјата, ту месиене легендес на Крън. Од диджей Копче Залеске праленге, о Ибо, Асан, Тити, Гуна и Сулиман. Ружди Киро няма кој да ве бие. Ајде братјата, Зорале си номер едно в Кръм. Днеска јако ше пиете, няма кој да ве стигне, вие сте номер едно. Диджей Копче Алелеле братјата и мощните братја в Крън. Сулиман, Асан, Ибо, Ружди Копче, Капа, Пуно, Тити, Киро. Алелели диджей Копче Туменге Гилавев, за најмощните братја в Крън. Јаша днеска јако ше пиете. Каде е бирата сама? Корона Карата влари до Сабалан. Јаша Продакшн Фамилија Копче, Тити